Mais très cher. Les Maoris, les Moéliens, les Anjouanais, les Ngawazija, et les Ngasjanoises. Yaranzile panza, yahazi anisa, ngani namnaje. Kama laada ngamonao ikao rangundo muharanga ranisizwe hazino hata haba yenu. Kwa miezi 6. Janga sina miezi 5. Relezando. Kuandishwa September hata haba yenu keja kianzianisha waja wapua lekafu wadame wenzao. Mvua irohora isisiho hata haba yenu karsuaona. Kama hindi ni dumloni yo mjini bangwa. Bare haba yenu tufikiru kabani ngejo kaufanya. Ana mna hindi. Kale tatira ngola hepare ni sate janga ibira. Ai, awayangala. Yabasenu ngamnyuko hafindi. Abonge abondoka haba hayino sisi ngani yao bami za bishara wana yasi kao ndo waliomanga wandu wangu ikao ni walindao rigerne fikira za hepare hili kwa mduko wai shawala wa wafanyao kartina aminifu waje wajojo mwa tiakafu lirengwane mvua hata haba kartina sabuhunu ngabo indushambo emergence hai habali jafula mulahaho ngilona mirongozi Ni wana ndo kayara mbaga tulopare yija haino usiku mapeni ya msanga tojato dame wanavwaye hinya haku wa ngamuno kahumenyi hahemvua haini usiku ngoni wono tikamwana tamiti hondo tora makufeti yafi utohami monza inuda yakiba hensi yangamia pia tikalemba gari taila ila tipara home aibe nuyendi sija mbagari yemvua ikahunya ni paiza pasanja ikahusiha wanjiabwe liminyile gari abonti twanga nifanyoje sabuhunu ngabo indushambo emergence twanga nifanyoje habwe paranto fanyiwa yoni semani ngwatu huja wandengonde wanifone samanga nifanyo hazi ni hundre mbahindo lenlive ebane mahakama hatro kwa wandu wanuravumbwe zedo na usiku wasuya hindi ni donikao serikali sina wasanjwa hurini kabo waona waziri hundrao ndo watu huona izo wanzo afanya kasila mbindo kasindei awe franchement ngamona utungwango yango ya he mana ngari wono utungu le pareli la magari tilwao soja rihantiziwa ngalisongo hobali wa resisiziwa mondani sha ngarjona nuwe dossier no kane dossier inu ngiona tende babo utungu riwona ngo ya hazo kwa mana ngali tabele pesra da halanguli urini ke solution ya haho ili zenongoyo zi avance kwa wabo hae hazino unasomo kwa shirika jinwaji wadofanya hazi kabula quelqu'un n'est pas quelqu'un c'est-à-dire banu mwanadamu ti mwanadamu mwanadamu ti mwanadamu quelqu'un n'est pas quelqu'un n'est pas quelqu'un urini ke baadhi zaidi Sha zinongoza hepare inu le shirika lifumanzi. ngakozana kazi kubali kanga likoza ya buhama Yabo mdugono hama le shirika kalsina zana ndo ndani. henye hai yabeza na zila walonizo wala nizo ndabeka hamba kwa tina zana Mbaiza sana lo nizo zila wajiri na tiravo. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Mdugono kale shirika hakika ya kalijitayarisha ani lifanya hazi. ewa mais hata amina question très important sababu kama waibe haishindi khalifu miani Ebenya ka upemba la miwazebano. Yonge hama ire mwanyendo hata ifufua antuele ironanda hobi. d'accord décision ya wabangwa Ngaburi chotajia ye daula shirika lidungo mjini bangwa hunu bako sifanya rongoza hao. rinike wasuya wamishoba hunu zerongo kweli yangala Wasiana kaunga na jotoa mwiso dokale shirika litolwa linko ndajini ya ide banki on zero wandu wangu sina materiali yemba za ngolo nizo bana moto zipatsa zoliza mbumba ngono ila wala ila handa usiku kende relezando ni shirika kalsina materiali hata mbai za la peli kwacha hana mbai za la peli za utore yaba inna lillahi osekuru ndemana mwabanganzo ganzo wa roho mjini hunu natolwa c'est triste ni mavoma ngo kwa tuamba zinungizo haru masuko suko ntwa au pays bofu abe bidu darasa ndo atre pare hiyo nzone ndina hadisi mina werangu harimo wana kelke minuiti nge uje urongozo wangu okay ana hadisi mina fundiranzi mahani sinjizibira uri tukiwa
zendao Yono msumu hama ngazi hozao Washashi